Osim brojnih poslova u oblasti vodoprivrede, javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine bavi se i zaštitom ribljeg fonda na svojoj teritoriji. Dobro obučeni čuvari na vodi su i danju i noću. Oni kontrolišu i sportske ribolovce i one druge koji se služe raznim nedozvoljenim sredstvima. Reka Dunav, brojna zaštićena područja i razgranata kanalska mreža predstavljaju radno mesto ovih zaljubljenika u prirodu, koji su u posljednje vreme izuzetno dobro organizovani. Dobili su nove čamce i modernu opremu, što im omogućuje da se uspešno bore protiv svih negativnih pojava na vodi. Njihov moto je nulta tolerancija za ribokradice. Ribolovne vode koje pokrivaju Vode Vojvodine su reka Dunav od Bačke Palanke do Beške, kompletna kanalska mreža koja se sastoji iz kanala Novi Sad Savino selo, Bački Petrovac Karavukovo, Prigrevica Bezdan, Kosančić Mali Stapar, Kikinski kanal, Banatska Palanka Novi Bečej, Stari Begej i Plovni Begej i takođe kontrolišemo 3 zaštićena područja, to su Begečka jama, Beljanska bara i Jegrička. Oformili smo i najsavremeniji monitoring centar i mislim jedini ovog tipa u regionu, preko kojeg 24 sata, 7 dana u nedelji možemo da pratimo naše ribolovne vode. Monitoring centar funkcioniše tako što smo postavili kamere duž ribolovne vode koje mi kontrolišemo, gde ljudi koji su zaposleni tu prate stanje našim ribolovnim vodama. Čim uoče neku nepravilnost ili neko dešavanje, obaveštavaju naše ribočuvare koji istog trenutka mogu da reaguju i spreče ribokrađu. Ovi ljudi obilaze ogromnu teritoriju, sastavljenu od više stotina kilometara plovnih puteva. Mi radimo svakodnevne kontrole, i prepodne, i popodne, i noćne kontrole su aktualne. Imamo dobru opremu, možemo da pokrivamo veliki deo terena. Imamo preko 10 čamaca sa jakim motorima, znači to su motori od 60 konjskih snaga do 100-150 konjskih snaga. Imamo čak i najsavremeniji čamac sa sonarima koji ima 250 konjskih snaga u cilju da sprečimo svaki vid nedozvoljenih radnji. Radimo nadzor iz vazduha, imamo ove male mini dronove, imamo veliki dron Matrica koji na sebi nosi 2 kamere, dnevnu i termovizijsku, služi pogotovo za noćne akcije, da pregledamo kompletan teren. Snimanje i kontrola iz vazduha nama mnogo olakšava posao, zato što kad je Dunav nizak negde ne možemo prići, kad je Dunav visok mnogo je opasan, nosi sve i svašta sa sobom. U takvim situacijama možemo mi sa vode da javimo ekipi na obali, da ode na tu lokaciju, da proveri da li se obavlja neka nedozvoljena radnja ili je lice u obavljanju rekreativnog ribolova ispravno i tako dalje. Ne može niko da se skloni sa terena da ga mi ne primetimo. To je bio cilj. Jednostavno možemo svaki vid krivolova ili neke nedozvoljene radnje da snimimo, da stignemo do tog lica, da ga legitimišemo, da utvrdimo koju radnju on obavlja. Pored rekreativnog ribolova, Vode Vojvodine se takođe bave i privrednim ribolovom. Imamo 25 privrednih ribara, to je negde optimalan broj da se ne ugrožava riblji fond. Postavljene su na obalama fiksne i mobilne kamere na solarno punjenje, koje 24 časa snimaju stanje na vodi i direktno prenose u monitoring centar gde naše kolege imaju uvid u stanje šta se dešava u svakom momentu na tom delu vode. Trenutno imamo oko 20 ovakvih fiksnih kamera koje su postavljene na nekim interesantnim lokacijama gde je do sada bilo prijava za nedozvoljenu radnju ribolova ili krivolova, ali u toku je još postavljanje ovakvih kamera, a imamo mobilne kamere za postavljanje na nekim lokacijama gde imamo dojave da će se desiti nedozvoljena radnja ili krivolov, njih postavljamo po potrebi samo. Lica koja su vršila neke nedozvoljene radnje
više ih nema. Znači, ove kamere deluju i preventivno u sprečavanju nedozvoljenih radnji. Svake godine imamo akciju poribljavanja gde poribljavamo sve naše ribolovne vode sa oko 20 tona riblje mlađi. Uglavnom se poribljava sa jednogodišnjem mlađi šarana. Bavimo se monitoringom ribljeg fonda na osnovu kojeg i određujemo količine koje su potrebne za poribljavanje. Pre 3 godine postojalo je samo jedno prirodno mrestilište ribe. Na osnovu poslednjeg monitoringa koji smo radili uspeli smo i da pronađemo novih 8 prirodnih mrestilišta. Rezultati monitoringa pokazuju da je se riblji fond dosta popravio, što je nama jasan znak da mi dobro radimo naš posao. U vreme mresta dunavskih riba, akcije čuvanja su drastično pojačane. Tada se obilaze sva mesta gde se riba skuplja. To su takozvana plodišta i ima ih s obe strane Dunava. U periodu mresta zabranjeno je pecanje većine ribljih vrsta. Posebno nije dozvoljeno postavljanje mreža, koševa i drugih alata. To je pravi krivolov. Ipak, zahvaljujući agilnom radu ribočuvarske službe, on se sve više smanjuje. Cilj ovih ljudi je da ga potpuno iskorene. Preko 30 ribočuvara volontera je kod nas u javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine položilo stručni ispit za ribočuvara volontera. Znači, on je primetio neku nedozvoljenu radnju, on dojavljuje nama, dojavljuje najbliže policijskoj stanici da se ta nedozvoljena radnja spreči. To su pravi ljubitelji prirode i ljudi koji stvarno žele da pomognu u sprečavanju ribokrađa i narušavanja biljnog i životinjskog sveta. Noćne aktivnosti ribočuvarske službe Voda Vojvodine su redovne i u toplijem i u hladnijem periodu godine. Istovremeno, one su uvek vrlo zahtevne, bilo da se izvode na Dunavu ili u kanalima. Upotreba dronova sa termovizijskim kamerama postala je uobičajena. Letelice obezbeđuju dobru vidljivost i najskrovitijih mesta. To ribokradicama unosi veliki nemir. Pretraga odabranog područja je detaljna. Uz kontrolu rekreativaca jure se mrežaroši i ostali krivolovci. Ni po mrklom mraku pripadnicima ove službe ništa neće promaći. Na kanalima DTD-a zabranjeno stavljanje mreža, stajaćih alata i senkera. Naše akcije su redovne, non stop smo prisutni 24 časa na našim vodama kojima upravljamo. Protekli godine je mnogo uloženo u ribočuvarsku službu, pored monitoring centra koji smo otvorili i pored kompletne opreme koju su dobili naši ribočuvari, uspeli smo da povećamo riblji fond, uspeli smo da smanjimo broj mreža u našim vodama. Takođe smo i smanjili broj ribokradica, što je nama jasan pokazatelj da idemo u dobrom smeru i daje nam podsticaj da nastavimo tako dalje. Sačuvati živi svet ogromne mreže vojvođanskih kanala nije ni lako ni jednostavno. Za to je potrebna sposobna, dobro opremljena i još bolje organizovana ribočuvarska služba. Vode Vojvodine je imaju. Ovo javno vodoprivredno preduzeće uložilo je velika sredstva i trud da zaštiti riblji fond na teritoriji kojom gazduje. Osim kanala, tu spada i deo Dunava od Bačke Palanke do Beške. U njenoj službi zadaci su precizno utvrđeni. Nulta tolerancija prema ribokradicama. Osnovni je moto ljudi u brzim čamcima i sa značkama na grudima. Tako bi trebalo da bude u celoj Srbiji.